Omukolo gukomeka Bishop awa district Isingiro w'amakanisa ga United Pentecostal Churches International Uganda gukorirwe omukanisa ya Ruzinga UPC Egineshangwa Ruzinga Ruborogota district ni Isingiro. Kandi naroherezo bwaherize mu manya mbw'ikire mukamasimo munonga amastaga nikweza kuko kigambo cya James Bemera nuwe ayemekirwe kuba Bishop w'Isingiro no kutora amakanisa garukwika 20 district egi omukorogo gwebembiremo Archbishop wa United Pentecostal Churches International Uganda Charles Gacharo. Bishop omusya Obwebembera ni mwemanyo wanje munonga yoza singo munonga kureba murawe ayikayizo markezi zimwe. Hallelujah. Ngo tukore dushikiriza naho tukikora kandi abakama banje ntibakimenya bwe nimbasima mununga pastors abarya omuntu ine mwabaziteka byo kujya mu nyabariki nuko pano gabura abantu barigana ibintu bikubiye toje nyabahikari woko wanyakande bateka buryo moyari abeka ya James Bemera nabo bashabirwe konja kwatanza nawe bongera kombeka ekanse tunguke sima ruhangi twenkabana ntumusima wo kumutungura kankesho nkire tugumisiriza muzee webare muzeyi okugire mico mirungi okahereza abantu bakakukunda nabakama bakakukunda webare munonga twagaruka muri mbara aba faith family bashaziremo kusima mukamarahanga abwe byone byabakorire omujinyi mukuru omwanyo ga Bishop Nathan Ibrahim orukwebera makanisa ga Desta International Churches. About to touch, orachekwata, you are about to receive, orachekwachira, you are about to see, orachekureba. This family tutwagenda ese sawi kandi mwena nimbasima ranga tuhirare yatuyo mucucu ndashitansa n'abanyiginya mbe twabatuine kumusima izina rya Yesu rihisubwe amina sente ezirondinwe our faith family omwanyogo nezo kuta abombeka abwa TV West ndisenyomo Gideon.